Ya ilah ilallah lu mah Mesaroh. Iya, udah gue bilang Mesaroh jangan pernah ngikutin orang-orang. Iya, kesono kemari mah dia mah pada punya duit, pada punya gaji bulanan. Iya, ada bonus tahunan, ada bonus 3 bulan. Lah kalau gua Mesaroh nyari sekarang buat sekarang, asal gue libur gua kagak makan sama lu kudu mikir Mesaroh, roman-roman nah jangan ngikutin gaya-gaya orang. Iya, angguran mano pucuk singkong lu cabut-cabutin buat besok kita makan. Iya, lu sayur kek, lu apain kek, lu bikin santenin kek, apel kuningin kek, roman-romannya lu kerjaan lu acak icik ke mall, acak icik ke mall. Lu mah heran banget kagak mikir lu, laki lu cuma kerja serabutan. Iya, kayak napas Senin Kemis romannya lagi ngak ngik, paham lu Mesaroh? Au pok